Maya ni makunia maria marahithukirio mari na bangi ni maabitha borithi kuuma Londiani thutha wa ngari iria irakuite bangi no kuona nyambo cia borithi iria irigitwo Jubat barabara-ini ya Nakuru guthii Kericho na aria marari na ngari ino ya mundu kiumbe marethera na gutiganiria ngari iyo. Ngari ino irekuirwo riria irageririe kugaruruka yona nyambo cia borithi na thutha ucio iratwarwo ceceni-ini ya borithi ya Londiani na thutha wa gwikwo birigiceni nigo bangi ino ironekanire iria ni muigana wa kilo magana meri ma mirongo ina na mugwanja na ya ciringi milion 4.2. Kwa sababu watoto wakikunywa bangi hata wakienda kwa mwalimu hasikii mwalimu, anaona yeye ni kama yeye mwalimu, kwa sababu huwa bangi humuonyesha ya kwamba yeye ndiye mkubwa mpaka kuliko mwalimu. Akifika nyumbani tena anaanza kuwa ni yeye mkuu kuliko mzazi. Peter Karaja ni muikari wa mwena ucio akiuga bangi ni ikoretwo ikiananga miturire ya mbeu njithi ingi na uguo ibatie kuhukio kundu guothe. Watumie hiyo energy wako nayo na resources zenye serikali imewapatia na nguvu yenye mwananchi amewapea kuondoa hizo mihadarati kwa street zetu, kwa sababu zinaumiza wenye wanavuta na wenye hawavuti, kwa sababu mtu akivuta bangi hataki kazi, anaingia kwa maproti za watu akisanya manguo zenye zimeanikwa, akisanya makalai zenye ziko nje ndivyo ende auze shilingi 10 apate ya kuvuta bangi. Riu aikari aya maugite nyambo cia borithi niho ngari ta ici nginyitirwo na aria mararuta biacara ino ya wendia wa bangi maikio ngono. Bangi ni ikoretwo ikihithukio mahinda kwa mahinda icigo-ini itiganite, muingi riu ukiuria maabitha borithi kuhura birigiceni niguo rucio rwa mbeu njithi ruthaiterwo. Ngiribotera Kameme TV mohoro Gitau, ni njitagwo Wangui wa Muiruri.